kutaho mutindo murungi gw'amate ab'ekitongore kya Dairy Development Authority bari hakubangura abashubuzi b'amate okubararwanisa amate agatari gw'omutindo kandi omuri Ibanda ababorekera okubakoresa kooma ka lactoscan okukyebera amata agashukirwemu amaizi hari twajya ngo amata marungi gine fati yazinga kwebembirwe penena natumanya orukurambura za Dairy mu ruburenge bw'izoba kandi ogu ayorekere kiri kwita omutindo gw'amate abantu bingi tubine konka no bakunda okukora amajuta omu maka gabo hazoshanga ngo eshi bari kwenda kugura omu mate already bakihiremu abamu bashirekire wabo bakiyaho mwe batakimanyire abamwe bakimanya abandi tubari kugira ki tubari kushimanya nitugeta kuri separation okwiyaho omwisi abinzi nibakiyaho ngo nibihaho akafuro konka batari kumanya ngo nibihaho ki omwisi kandi kutukuba turi omukitwayeta composition ningashe biri kuretera amate gaba go mutindo tubantu bara omwisi ogurumu ninga amashita garimu na nebinde birungo ebirimu za shukari ebirimu za proteins ebitukweta SNF yes ebyo nabishimekwa byo mate twazagabara nkamate ago muhendo babetabira mu kutendeka oku bahire enteekateeka yaba hakurwanisa omutindo mu bigwa amate bari kushaba ngo habeho ebikwekweta hanguto hamwe n'ezindi nshonga deploy all the forces in Western 3 days just 3 days only 3 days amatiwo barbeho iyo turugeho tueto marara tukore bitukora 3 days broke maybe to be done broke everywhere again stain takagare naga kumiro mukubura it will not be beyond 3 days kiza brakutira mukatishebera kuvuga mu mukinga mucyoya kumukafata mukatunga kimo kimukwembe ako mwiza matusho nisho kagenda atira enforcement yamba kutusa abantamba babo mukatunga kimukwembe yone njandi mureka arakutura kutusana n'abavuza amadini zikasa abantu babo ugakorera religious provision kugira mutunge bati what for us gasha kwa Timothy Mushabe tugaruka nagihangwa gandi otarigaho